Keyingisi kireverin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling va. Armon var. Var bu. Xizmat ağa. Kızım, üniversitette bitkeri edi. Aha. Жұмыс керек. Sizlerde bos orun бар құсай, соған туыру келеді деп ойладым. Қане, hücretlerini ver. Bo'ldi ağa. Bir ilajini qilamiz. Yaxshi. Mümkün be. Keling. Kızım ayırpağı var eken ya. Qizil diplom, жақсы. Siz ne үшін бізді tanladınız? Men бұл тарауда оқығанмын. Бұл кәсіп менің арманым. Sizдің іс тәжірибеңіз жоқ екен, ya? Ала, бірақ мен тез үйреніп кетемін. Yaxşı өзлеріңіз ойласып, бір хабарын айтамыз. Sizге рұқсат. Keyingisi kireverin. Assalomu alaykum. Aleykümselam, geldiniz. Kechagi жұмыс бойынша kelib edim. Aks familiyanız kim? Eshimova Жұлдыз. Kechiriz, siz жұмысқа qabul etilmеген ekansiz. Басқа сұрауыңыз бар ма? Ya, жоқ. Endi bizben birga ishlaysiz. Rahmet. Bu sizin kabinetiniz. Bilmegen sirlarimizni uyib turasiz-da, ya? Albatta, vaqtingiz bo'lganda kabinetimga kelavering, o'rataman.